Ka sunjuk kirang ba shnong jong ke hima maharam simship hene ksngi klapan long ek jingelang kerki bet kirang ba shnong nak shnong ba pher hapo ka hima maharam simship banyatai sani halor ka amendment of section 16 jong ka Castles Autonomous District Council ban ra ya ka an man pendu bor ya kirang ba shnong hagni ke jingelang kesunjuk klapan pau ba ka jing terwa ban pen kala yak section khatn riu Latmu ban pendam no iki contain after prior consultation with the respective Dorbar Shnong, Dorbar Right, and the Dorbar Hima. Kibadon hadin ki contain executive committee. Ha ka principal act. Kani kamut ba nuweng no ya kakandon ka ba dawa ya kajinga slok bat ka Dorbar Shnong, ka Dorbar Right, bat ka Dorbar Hima. Shwa ban shim ya karai. Kam ka sunjuk kerang basnong sunjuk bikin tisnong juga semua maram bagi poin penting si konta kemudian kalai kripto mulai Julai pada jarak 20 menit kahol itu rumah bagi open yang keren pendidir hal itu kini amendment jom ka district council pada kerja tenang juli disebut angkanya bahwa mungkin sukses di don kini pun bahagia berkabil amendment bill juga district council baru way dan ini don perlu disusah kendai ini mungkin sukses di don kini disusah ia akan ke amendment juga section kebekat real ke bakren buat ke bawah kini tim but what could tim shall be deleted. Kebamut bayar ka board jom ke consultation jom buat kirang basnong di dalam basnong kebamut pa delete no. Di kata tim delete kalau tim keba yang suhak mungkin basnong buat isu ba pasai ke board jom kirang basnong baik ke hak niat yang tahu delete no tek bobor pa kata kedua kabor juga terus dulu delete no kemudian bor isu te hello kini kemang isu persa buat di lekut bangin in kesan support ya ke kesunjuk jom kena sasnong jom pilih trip lama yang smart ini ru ni support kini kesan kini ba kadisi kursi kadai ban wenno ya kan amendment jok section berkat dewu kemudian supas entah dalam hak gubernur pada sen te kita ke ba ngai tu ki lebih kenika meeting dengan taksi bagi lewat bon di senong tahu oper kemudian pendulang te tang kata ke ba ni so ba persak nanti ini ya sunjuk kerana senong Omega bil berkuai, ya ini yang pertama. Pada kabur apa? Pada district council kan diubah, ya kan di bantuan ya kebal kakum ke amendment kalau pas haknya acara kuat. Disugai bagi sistem kumpulan bersama ya pada hak itu section khadmiu jom ke bil jom senam acara kuat. Tetap kumta sebelum kita buat itu.